Thikũ ĩmwe thutha wa mwaki thoko-inĩ ya Majengo kaunti-inĩ ya Machakos na ũrĩa wacũngĩrĩirie indo cia mamirioni kũhĩa, Onjoria thoko-inĩ ĩno rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa kũraha thutha wa gavana wa Vinyandeti kũmahe ciringi milioni 1. Kama mama yenu ninapatiana milioni 1 saa hii. Na hiyo milioni 1 ni ya wale wamefanya nini? Tunaelewana? Hiyo ni ya Wavinya. Izune ciao. Oho nĩeranĩire indo cia ciringi 50,000 kũrĩ o mũndũ ũrĩa wahutirio nĩ mwaki ũyũ hamwe na waki mwerũ wa thoko ĩno. Kutoka kwa emergency funds. Kila trader yule amechomekewa because they are 226 watapatiwa goods worth 50,000. Tunaelewana? Worth what? 50,000. Kila mtu. Si kila mtu amesimama kwa kibanda yake. Worth 50,000. Na hii soko itaanza kutengenezwa immediately. Kwa hivyo, my traders, mimi wale wanaleta siasa kwa hii kitu, I don't have time for politics. Tunaelewana? Sina saa za nini? Za siasa. Komanda wa borithi Machakos ya gatagati Joseph Moturi augĩte ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie kwenjera kĩhumo kĩa mwaki ũyũ. My team has been here and we have taken the samples which will be subjected to government chemist so that we can be able to establish the cause of the fire. So far the investigation are underway and we are hoping that we shall be able to get the root cause. Handũ-inĩ ha Inoro TV, Majengo.